Yes, reka tubifurize kumererwa neza, reka tubifurize amahoro n'imigisha nshuti bavandimwe bakunzi bakadasohoka ba TV Duniani Kote. Tugarutse muri studio rero aka kanya n'amakuru adasanzwe, by'umwihariko ni byinshi biba biri kuvugwa ndetse kandi ni byinshi biba bikomeje kugenda bitangazwa ku isi muri rusange. By'umwihariko ni ku mutekano, politike na diplomasi. Twebwe twibanda mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba, ariko cyane twebwe hano twibanda ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, aho tubadondosha tukababwira uko situation ihagaze. Situation ni hatari sana rero, ibintu bikomeje kuzamba ndetse kandi ibintu bikomeje guhindura isura ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Igihugu cy'u Burundi gikomeje guhura n'ibibazo bikomeye. Uwitwa Generali Prime Niyongabo, amakuru dufite nuko ashobora kuba yamaze gutabwa muri yombi. Bikavuga yuko uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye yamutaye muri yombi nyuma yuko ngo uwitwa Generali Prime Niyongabo hari amakuru y'ibanga yatanze. Ese ayo makuru y'ibanga Generali Prime Niyongabo yatanze ni ayahe? Byose turaza kubigarukaho tubihuze n'ishyaka rya CNDD-FDD ririmo icyitwa urunturuntu cyangwa se ririmo icyitwa umwuka mubi. Ni umwuka mubi ukomeje kugenda ugaragara mu ishyaka rya CNDD-FDD uko umunsi ugenda uzaza undi. Abenshi bibaza bati rero ishyaka rya CNDD-FDD noneho ntishobora kuba ryageze aharindimuka, cyangwa se ishyaka rya CNDD-FDD ibyaryo ntibyabaye bya bindi bise agaterera nzamba ka nyina uba nzamba, mwene nzamba Perezida Evariste Ndayishimiye kwikuramo biri buze kumugora cyane. Turabihuza n'ibitero bya drone zikomeje kugabwa mu misozi y'Urugezi ndetse n'Imikenke, tubabwire uko situation ihagaze, aho bivugwa ndetse kandi byemezwe yuko ku ruhande rwa leta y'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibyabo bikomeje kuba bibi cyane ndetse kandi bikomeje no kuzamba uko umunsi ugenda uza haza undi. Turavuga ndetse kandi tubijyanishe na systeme z'ikibuga cy'indege cya Mayikonda International, bivuga yuko cyamaze kwinjirwa. Byose turabihuza tubabwire uko situation ihagaze. Turaza kugaruka rero mu misozi myinshi itandukanye yo muri Kivu y'Amajyepfo, Kivu y'Amajyaruguru, tubabwire ibyo FARDC FDNB bari gutegura cyangwa se bari gukora, cyane bihuzwa n'umugambi ukomeye cyane hagati ya Angola, Kinshasa, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse Abafaransa n'igihugu cy'u Burundi, Ababiligi n'abandi batandukanye, Black Water. Tubabwire uko situation ihagaze muri rusange. Byose tukibirimo rero turagaruka mu misozi myinshi itandukanye yo muri Kivu y'Amajyaruguru, tubabwire ese operation za Masisi zaje kurangira gute. Icyo ngusaba fyonda kuri subscribe, like, share, comment, aho bigenda neza na utegera neza utubwire, maze ubundi natwe tugarukane amakuru adasanzwe utasanga handi uretse hano kuri TV Duniani Kote. Ni TV Duniani Kote rero n'umurongo mugari urajwe inshinga no kubagezaho amakuru agezweho kandi yizewe. Ni TV Duniani Kote n'umurongo mugari urajwe inshinga no kubapudetinga ku makuru yimbitse kandi yeruye ku bwino utasanga handi uretse hano kuri TV Duniani Kote. Twese cyane rero ndagira ngo dutangire kwitwa General Prime Niyongabo, bivuga yuko yamaze gutabwa muri yombi. Ni ibintu bimaze iminsi binugwanugwa, biravuga yuko hari inama yabayeho Perezida Evariste Ndayishimiye agashaka yuko rwose uyu Perezida Evariste Ndayishimiye yanagira gutya rwose akaba yafunga witwa General Prime Niyongabo, ariko ino nama mu gihugu cy'u Burundi ikaza kwemeza yuko General Prime Niyongabo atabwa muri yombi kuko ashyigikiwe na bamwe mu basirikare b'igisirikare cy'u Burundi. Ibi byose rero bihurizwamo hamwe mu gihugu cy'u Burundi, hakibazwa uburyo ibintu biri buze gukemuka cyangwa se uburyo ibintu bishobora kuba byagenda bigashoberana cyane, ukurikije uburyo ki situation ihagaze muri rusange. Situation ni hatari sana, ibintu bikomeje kuzamba ndetse kandi ibintu bikomeje kugenda bihindura isura uko umunsi ugenda uza haza undi. Nshuti bavandimwe bakunzi bakadasohoka muryango mugari wa TV Duniani Kote, igihugu cy'u Burundi nabwiza ukuri ko kiri mu kaga. Igihugu cy'u Burundi nabwiza ukuri ko kiri mu kangaratete bivuga yuko igihugu cy'u Burundi kwikuramo biri buze kugorana cyane, ukurikije uburyo ki situation ihagaze, aho ibintu bikomeje kuba bibi ndetse kandi no kuzambazamba uko umunsi ugenda uza haza undi muri rusange.
Tubihuze rero n'ibiri kuvugwa hagati mu gisirikare cy'u Burundi FDNB, abasirikare barenga 9,000 bari baremewe n'igisirikare cya FDNB ko bagomba koherezwa muri Kivu y'Amajyaruguru, muri Kivu y'Amajyepfo kugira ngo FDNB igerageze gukora buri kimwe cyose gishoboka, igabe ibitero mu bice byinshi bitandukanye. Aka kanya rero FDNB iragorwa cyane nuko bamwe mu basirikare b'Abarundi bavuga yuko rwose ibi badashobora kubyihanganira cyangwa se badashobora kwemera yuko 9,000 byoherezwa, kuko amakuru mama dufite nuko iyo mibare 9,000 by'abasirikare b'Abarundi bamaze kugabanywa bagashyizwa ku mubare w'abasirikare bagera ku 1,933 nk'uko amakuru dukesha amakuru ari guturuka mu gisirikare cy'u Burundi akomeje kugenda atugeraho. Benshi muri twebwe rero turibaza bati rero ibi bintu biraza kurangira gute, cyangwa se ibi bintu umwanzuro wabyo ni uwuhe, ko bikomeje kuba bibi cyane kandi bikomeje no kuzamba uko umunsi ugenda uza haza undi muri rusange. Nshuti bavandimwe bakunzi bakadasohoka, nshuti bavandimwe bakunzi bakadasohoka, ibintu byabaye bibi cyane, ibintu byakomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru dufite nuko ibyabo bikomeje kuba agaterera nzamba ka nyina wa nzamba, mwene nzamba Perezida Evariste Ndayishimiye. Biravugwa yuko ibibazo yabuze uburyo abikemura, mwene nzamba Perezida Evariste Ndayishimiye biravugwa yuko ibibazo yabuze uko abikemura. Ese ibi bibazo ni ibihe? Ibibazo rero Perezida Evariste Ndayishimiye afite nta bindi. Perezida Evariste Ndayishimiye ikibazo afite aka kanya cya mbere ni ukwibaza uburyo leta y'igihugu cye cy'u Burundi iyobowe n'ishyaka rya CNDD-FDD iri buze gusuruvinga ikibazo gikomeye cyane bakomeje kugenda bahura nacyo, cyiganjemo umutekano utakomeje kugenda neza mu gihugu cy'u Burundi. Leta y'igihugu cy'u Burundi harimo ibibazo bikomeje kugenda bigaragaramo, byiganjemo kuba bamwe mu banyamuryango b'ishyaka rya CNDD-FDD badakomeje kumvikana cyane, aho benshi batora itegeko ry'uko abasirikare b'Abarundi batakoherezwa ku butaka bwa Kongo. Ibyo rero bigashorana cyane, bikakomeza no kugenda binahindura isura uko umunsi ugenda uzaza undi. Amakuru dufite ari guturuka ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi bikomeje kugenda byibazwa bati rero igihugu cy'u Burundi ibyacyo biraza kurangira gute, ndetse kandi biraza gukemuka gute nyamuneka muri rusange. Nshuti bavandimwe rero bakunze bakadasohoka umuryango mugari, bakunze bakadasohoka, ndabwiza ukuri ko ibyo igihugu cy'u Burundi bikomeje kugenda biba bibi, ndetse kandi binazambazamba, kuko biravuga yuko leta y'igihugu cy'u Burundi mu gihe itageze ikikemura kugira ngo ibibazo bikomeje kugenda bigaragara, witwa General Prime Niyongabo biravuga yuko nibuza tariki ya 26 yagakwiye kuba ari muri gereza cyangwa se afunzwe, ariko amakuru dufite nuko atigeze afungwa bitewe nuko habayeho negociation hagati ya zimwe mu nzego zishinzwe kurebera hafi ibibazo cyangwa se ikibazo gishinzwa witwa Prime Niyongabo, ariko bakaza gusanga batamuta muri yombi. Ariko amakuru dufitemo nuko n'ubundi ikibazo kiri hagati ya Prime Niyongabo ndetse kandi na guverinoma y'igihugu cy'u Burundi bakomeje kumukurikiranira hafi, n'ubundi ibintu bikaba byagenda mu buryo n'ubundi leta y'igihugu cy'u Burundi bishaka, kuko witwa General Prime Niyongabo amakuru dufite nuko aka kanya atemerewe gusohoka mu gihugu, ndetse kandi hari n'ibikorwa bimwe na bimwe mu gihugu cy'u Burundi yafungiwe nka serivisi zo kujya kubikura amafaranga, kuko General Prime Niyongabo arashinzwe gukora n'ibihugu by'amahanga bimwe byagiye bikomozwaho na guverinoma y'igihugu cy'u Burundi. Akavuga yuko rwose uyu General Prime Niyongabo ari mu kaga gakomeye, ndetse kandi n'ibibazo bitangaje. Nyamuneka ndabwiza ukuri ko ibintu bitoroshye, ndetse kandi bikomeje no kugenda bihindura isura uko umunsi ugenda uza haza undi muri rusange. Amakuru rero ari guturuka mu gihugu cy'u Burundi biragaragara yuko rwose ibibazo bikomeje kugenda biba ibibazo. General Prime Niyongabo ibye bikomeje kuba agaterera nzamba ka nyina wa nzamba, mwene nzamba Perezida Evariste Ndayishimiye aribaza ati rero ibi bintu ndaza kubikemura gute, cyangwa se ndaza kubisaruvinga gute bikamucanga cyane. Byose rero ni ubudasa bwimbitse kandi bweruye, ni amakuru aba adasanzwe uba utasanga ahandi uretse hano kuri TV Duniani Kote. Ni umurongo mugari uraje inshinga no kubagezaho amakuru agezweho kandi yizewe
umurongo wacu mugari uraje inshinga no kubapudetinga mu budasa bwacu bwimbitse kandi bweruye muri rusange. Inshuti bavandimwe bakunze akadasohoka ba TV Duniani Kote, ayandi makuru ari guturuka ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi ni ibitero byagabwe n'igisirikare cya Congo FARDC biturutse ku kibuga cy'indege cya Michael Ndadaye International, nk'uko amakuru ari guturuka muri biriya bice akomeje kugenda atugeraho. Ni ibitero rero bivuga yuko byagabwe habanje kubaho cyane kutumvikana ku ruhande rwa guverinoma y'igihugu cy'u Burundi ndetse n'igisirikare cy'umutwe wa Prota n'igisirikare cya FARDC, bikavuga yuko kandi umutwe wa FDLR ukomeje kugenda ukemangwa ku mikoranire hagati ya guverinoma y'igihugu cy'u Burundi ndetse kandi n'igihugu cya Congo. Bikavuga yuko rero iyi mikoranire ikomeje kugenda ikemangwa cyangwa ikomeje kugenda iba mibi, ishobora gukoma mu nkokora n'ubundi ibibazo bikomeje kugenda bigaragara hano ku butaka bwa Congo, kuko bivuga yuko ibi byose bikomeje kugenda biba, biravuga yuko niba koko hakomeje kugabwa ibitero ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC ndetse kandi n'abafatanyabikorwa babo, hakagaragaramo ikibazo gikomeye cy'uko igisirikare cy'u Burundi na FARDC bakomeje kugenda batumvikana. Benshi bari baza bati rero ibi bintu biraza kurangira gute, cyangwa se igisubizo cyabyo kiraza kuba ikihe, bigashoberana cyane ndetse kandi bikagenda bihindura isura muri rusange. Nyamuneka ibintu ntabwo byoroshye ku butaka bwa Congo, ibintu bikomeje kuba bibi ndetse kandi bikomeje no guhindura isura. Ndi kubibona rwose, reka mbagezeho kuri ano makuru y'ibitero bya FARDC byagabwe. Ni ibitero rero bya drone bya FARDC byagabwe i Murenge, byongeye gukaza umurego w'intambara, aho bivuga yuko rwose abarundi batari babyishimiye nyuma y'uko ngo ibitero bikomeje kugenda bigabwa, bikomeje kuvugwa mu majwi na leta y'igihugu cy'u Burundi, kuko ibyinshi biri guturuka mu gihugu cy'u Burundi. Igisirikare cya leta ya demokarasi ya Congo rero cyagabye ibitero byifashishijwe indege zitagira abapilote mu gace ka Rugezi gaherereye mu misozi yo mu majyepfo ashyira uburengerazuba bwa Minembwe muri teritwari ya Fizi, intara ya Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Congo, intara ya demokarasi ya Congo. Amakuru aturuka muri ako gace avuga ko ibyo bitero byagabwe ku manywa yo kuri uyu wa kane, mu gihe muri aka karere hamaze iminsi hagabwa ibitero, aho ingabo za leta zigaba ibitero ku baturage. Kugeza ubu ubuyobozi bwo muri ako gace ntiburagira icyo butangaza ku byangiritse. Icyakora amakuru y'ibanze atangwa n'abaturage mu gace ka Rugezi agaragaza ko ibitasu byatewe byangije amazu n'imirima ndetse kandi byateje impungenge ku mibereho y'abaturage. Si ubwa mbere FARDC ikoresha drone ndetse kandi n'indege zamba zitagira abapilote bitero byo mu misozi y'Iminembwe. Ibikorwa nk'ibi byabaye no mu duce twa Mikenke, Rwisankuko ndetse no mu bindi bice bitandukanye bya Minembwe. Ibi bigaragaza ko impinduka mu mikorere ya gisirikare cya leta iri kurushaho kwifashishwa ku ruhande uburyo bwo guhana n'utwa M23 ndetse kandi na MDP twirwaneho. Akarere ka Minembwe kandi kamaze imyaka myinshi kazahajwe n'intambara zishingiye ku makimbirane y'amoko, ubutaka n'ubutegetsi. Imitwe itandukanye yitwaje intwaro ikorana bya hafi na leta ya Congo iri kugerageza kugaba ibitero ku ruhande rw'umutwe M23. Ibi bitero bibaye mu gihe kuri uyu munsi hari hasanzwe ituze, nubwo hari mu minsi mikeya hagiye haba imirwano ikomeye yahuje FARDC n'imitwe ishyigikiwe ku ruhande rumwe ndetse kandi n'ihuriro rigizwe na MLDP twirwaneho na M23. Ku rundi ruhande, amakuru aturuka ku rugamba avuga ko imirwano iheruka kuba MLDP twirwaneho byasubije inyuma ingabo za FARDC n'abafatanyabikorwa barimo Uburundi n'imitwe itwara igisirikare irimo Wazalendo, FDLR. Kuri ubu biravugwa ko MLDP twirwaneho na M23 bagenzura uduce twinshi twagiye tuberamo imirwano muri Minembwe no mu nkengero zaho. Ibitero bya drone rero byibasiye ahanini ahatuwe n'abaturage, byongera impungenge ku mutekano w'abasivile cyane cyane n'ibikorwa by'ubuhunzi ndetse n'ibindi bitandukanye. Ku bikorwa byinshi bitandukanye birimo ibikorwa by'ubuhinzi byagiye biteza ndetse kandi ibibazo bikomeye ku bworozi, aho inka nyinshi ndetse n'andi matungo atandukanye yagiye yicwa n'izi drone ndetse kandi n'ibindi bitero bya FARDC nk'uko bikomeje kugenda bivuga. Abakurikiranira hafi bagaragaza ko gukomeza gukoresha drone mu bice bituwe bishobora kongera umwuka mubi hagati y'impande zihanganye, bikarushaho guhungabanya icyizere cy'amahoro mu karere.
Ni mu gihe kandi mu yandi makuru n'ubundi akomeje guturuka muri ibi bice bikomeje kuvuga yuko mu misozi myinshi itandukanye hagati muri Repubulika Demokarasi ya Kongo n'ubundi imirwano ikomeje kugenda yiyongera, kuko biravuga yuko imirwano muri teritwari ya Masisi no muri teritwari ya Rushuru bikomeje kugenda bigaragara yuko igisirikare cya Congo FARDC kidashaka guhagarara gutuza na gatoya. AFC yasabye umuryango mpuzamahanga rero guhaguruka nyamuneka. AFC M23, ihuriro rya AFC M23 ryanenze bikomeye umuryango mpuzamahanga riwushinza guceceka mu gihe leta ya Kongo yagabye ibitero bikomeye mu bice bituwemo n'abaturage benshi, bikaba byahitanye ubuzima bw'abasivile ndetse bigateza iyimurwa ry'abaturage. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara n'uyu mutwe, umuvugizi warwo Lawrence Kanyuka yatangaje ko ibitero byagabwe ku wa gatatu tariki 25 z'ukwezi kwa kabiri 2023 byaranzwe n'urwego rwo hejuru rw'urugomo, ndetse kandi avuga ko byinjije intambara mu cyiciro gishya cy'ubukana nk'uko AFC M23 ibivuga. Ingabo za leta ya Demokarasi ya Kongo zifashishije indege zitagira abapilote, drones zifite intwaro n'ibibunda bikomereye n'ibindi bibunda bikomeye barashe cyangwa bagaba ibitero ku ruhande rw'umutwe M23. Uyu mutwe ushinza leta ya Kinshasa kurenga ku mutekano mpuzamahanga agenga intambara, cyane cyane ajyanye no kurengera abasivile. Amakuru atangwa n'uyu mutwe agaragaza ko ibitero byatangiye mu gitondo cya saa 3 mu gace ka Rutigita mu Minembwe, bikomeza saa 4 mu gace kitwa Kitazingura aho muri teritwari ya Karihe, maze bisozwa ahagana saa 6 mu gace ka Rugezi mu nkengero za Minembwe. Kanyuka yagize ati ibitero byahitanye ubuzima bw'ingabo kandi byakajije umurego, bihitana n'abaturage benshi mu misozi myinshi itandukanye. Ubuyobozi wungirije wa AFC M23 Bertrand Bisimwa we nawe yagaragaje ko ibi bitero bigaragaza icyemezo cya leta cyo gukomeza intambara ndetse kandi no kutubahiriza amasezerano y'amahoro yashimangiwe ibi kandi bigakorwa na leta Kinshasa binyuranyije n'ubundi n'ibyagiye byemeranywa hagati ya AFC M23 ndetse kandi na leta ya Kinshasa, nk'uko bikomeje kugenda bivugwa ndetse kandi nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Muri rusange rero ndababwiza ukuri ko ibintu bitoroshye ndetse kandi bikomeje kugenda bikomera cyane, uko umunsi ugenda uzaza undi niko urugamba ku butaka bwa Kongo hagati y'umutwe M23 n'igisirikare cya Congo FARDC rukomeje kugenda rwiyongera, ndetse kandi uko rwiyongera niko rwongera ubukana mu buryo budasubirwaho. Ndi kubona icyitwa abaturage ba Minembwe biciye muri ibitero bya drone. Nyamuneka aba batipe nta nimwe bagira pe. Yes, reka mbifurize kumererwa neza rero, amakuru yacu nakagaruka.